Yeah, dushimire Imana turemye twese kuko turemye isi n'ijuru n'ibintu byose ngo byose yaba wowe ariko abantu twabacawe sindabibaza. Amen. Biragoye kuko tubona ngo siko yiruka yanavuga umugenga ariko ngo twuka bafite kumufara kuko yarangiye ese ntirarangira kuko abantu barimo niwe wayirangiye nta kindi kirimo mwese atari gusanga abantu ku bantu niwe bicana abantu ku bantu niwe bakorana ikibi gusa ariko bakavuga ngo isi yaheze ariko Imana tubabarire kuko tutagize dukora kuko tutagiye kuva niyo tukuja niwe muntu wese Kristo Imana yaretse kuhahira naho umuntu yo kufa kuri ariko ndetse kubikishoboka none ngaha niwe gusenga yuko byamaze yagara mu musoro w'ukutanganyika ariko amaze Imana ko imbabarira kugira nk'abandi nkamera nk'abandi kugira ngo ndashinga yewe joro cyacu turakuririra kuko tugomba gushikayo abantu bigira basize nk'ivu bayobereye ku mugoroba kandi bafite hewe Mana tubabarire kuko turi mu nzira tugoye turimo amahwa zirimo gucikaza ibyago n'ibindi umuntu akeneye kwihangana mu nzira rimwe yose agasenga Imana yawe kuko Imana yacu niyo rubende ari wo Imana imwe yahiremeye isi n'ijuru. Hewe Mana tubabarire kuko turabona ko ibintu byose byo mu isi ari ingorane gusa ariko tukora amahoro isi hari ibintu bitandukanye byinshi ariko abantu bagukorera inabi kigerageza benshi nenda kubaza Imana ubona hariyo abantu bangahe bazogera mu ijuru nuko ari kibenge tubabarire twibukore amazina yacu twebwe abakristo bose hazobariyo mu gitabo cyawe cy'ubugingo nuko nizo gusabira Imana ndabasabije bose yaba umupagani cyangwa umunyabyaha umwereka inzira y'ukuri kugira tuhure n'abagushyika mu bwami bw'ijuru. Ewe Mana waremye byose kuko reka tubigushingiye intahe byose ni ibyawe ka shetani umwirukanisha ibyago byawe sinzi icyo novuga kuri uyu mwanya bantu mwese mumenya ku buzima nimwihangane Imana izobikora byose sinzi igituma navuge amajambo Imana isizemwo kugira n'amabwire waruka mwene data bene mama mwihangane turi mu rugendo yange Egide.